Казан утлары тарафından çıkargan кичкенә генә матур гына Ана кырт дип аталган китабын тәкъдим итүгә җыелдык. Ана кырт дип аталуы китапның татар хатын кызларына бәяне әйбәт итеп биргән дип аңлатыла инде ул. Чөнки ана кырт күчне җыеп торучы, айгыртучы һәм менә бу ана кырт дигән әсәренең героинясы Нәфисә шушындый татар хатын кызларының bir vekili bulup görünür. Zor yazışı hem zor galim oldu. Onun yazarlık eybiri gayet ku. Anga koyandır uylap çıkarıp yazarga kirek mi? Bilgen gine tugul, ulanı analizlar yazarga. Şundakta bir motor bir sebep bilen jıyıldık. Şundakta edebi eser yasay targan eybir, ol nindiler bir edebi detal, edebi bir iktibarın üzerine toqta targan hem məğnesin izli targan bir noktası bolar. Näpmene bu işrakta Ana kırk degan ismi birden seyir yangırады. Ol bizga kitapны bergeç нәрсә микән bu дип уйланып калдык. Шындап та менә бу әсәрне уку барышында бу детальның шындап та Rusça әйткәндә правдан, татарча әйткәндә ачылган икәненә шын инанасың, шындап та менә бу умарта күченең Ана кырты шындап та бик кызыклы һәм әйтик Коръәнгә кадәр кергән бу яшәү рәвеше, гомер тормыш кору системасы дип әйтгәндә билгеле бер kanunlarga kurulgan. Һәм ул кануннар шуннан да менә бу уяны яклау, саклау, хәвеф-хәтәрсез яшәтү рәвешенең bir бик уңай үрнәге буларак күз алдына килеп баса. Һәм менә бу әсәрдәге вакыйгалар бик гади генә, гадәти генә тоела. Ул бүгенге көндәге бик киң таралган вакыйгалар, бик киң таралган кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр, ниндидер бер явызлык, усаллык, алдауга корылган ниндидер бер алыш-бириш zamanında da kişi bulup kalabilgen eni kebek eylene tiresindeki kişilerini hafifkaderden saklarga nindidir bir instinkt derecesinde şuna mahir bulgan kişi obrazı üzerinde tıra. Benim bunda ozanlıkları çağırgan 23 kitaplık kitapkhane. Göz aldına getiriyoruz. 2 yıl içinde 23 kitap çıktı. Hadi bir gün bütünde bulabilirse bu indi kişiye okup bitire olmasılık zor hazine. Zor vakıga göz aldına getiriyoruz. Kullara kişiye bu kitaplarının 15'i indi satıda yok. 15'in kişi indi taratıp satıp alıp bitirdiler. Nişlerge bu indi bugünkünde en okula turgan tatar tilindagi kitap. En popüler tatar kitabı, yangi format. Kısa kitabı. Kişi yığılıp okuyor. 2-3 bin tirajdan başta 2 bin tirajdan çıktı. Hazır 3 bin tirajdan çıkıyor. Bir ay içinde kişi taratıp bitirip okuturlar. 15 kitap yok. Nişlerge ne olsun bilen bizden şunu diye kildi. Biz Allah bize sizden bu satılıp kitaplarının elektron versiyalarını sata başlıyoruz. Telefonda, iPad'da olabilirse Nebiyevичнең иң кадерле сыйфаты ул миңа ышаныч белдерде. Һәм мин гомер буе шушы ул белдергән ышанычны акларга омтылып, һәр сүземә язма басма булсын, әйткән һәр бер сүземә игътибарлы булып, сезнең ноктадан бәйләргә тырышып яшим. Шиксез рәхмәтемне белдерәм. Хөрмәтле студентлар, сүз сезгә. Бу минем кешеләргә тәэсирләгән фикерем һәм Tırmışını nişik anlağım var. Kızıya tarıştırasım kile benim yakın dostum Nikolay Igorevich Mышев, onu bilmeyen kişi yok Kazan'da. O uzak yıllar boyunca rayonda işledi. Onlar Bauman raykomunun administrasyasında işledi. Hem koyağın işlese de onun her vakta dostları kötü.